Engene kwachwaza inkundla igcwama elisha umthandela umfoko amanqala-ke laphana-ke olundi-ke olumahlikihlekana-ke emcimbini-ke kamzukulu-ke laphana-ke njengoba-ke sike sabona-ke nasey'nkundleni zokuxhumana-ke amavidiyo asabalele-ke ubuthaphuthaphu edlala ingoma entsha. Sikhumbule-ke bafowethu-ke ukuthi uma sikhuluma ngomthandela sikhuluma ngegcwama elisha usomlando omkhulu-ke endimeni kamaskandi-ke ngama-viewers-ke njengoba-ke sikhumbule ukuthi iParis-ke ina 34 million viewers-ke in 2 years-ke kanjalo-ke neGushi-ke izoba no-19 laphana-ke million viewers-ke in 1 years. Kuzothi-ke umusic video-ke uzoba-ke na-17-ke viewers-ke noma-ke na-17 million viewers, okuyinto le esithi umlando omkhulu. Umthandeni-ke uveze ngokusobala-ke ukuthi-ke le ngoma zakhe-ke ezizayo noma-ke le album yakhe ezayo-ke izogqiba-ke le mlando aseyenzile-ke shuthi-ke uzowukhanda imilando emisha. Abantu abaningi-ke bayilindele ngamehlo abomvu emva kokuthi-ke adlale-ke ingoma uphisanyana omncane-ke kuwona-ke lo mcimbi kamzukulu. Mesikhuluma-ke ngomthandeni-ke siyazi bafowethu ukuthi-ke uvamise-ke ukuhambisa phambili-ke enye ingoma zakhe-ke evamise ukutrenda noma-ke asevamise ukugadla ngayo-ke maqedane-ke idla umhlanganiso. Sikhumbule-ke wahambisa ngeParis waphinda-ke wabuya ngeGushi-ke neShepherds-ke ejezini-ke laphana-ke asazi-ke ukuthi iyozala nkomo njengoba-ke abantu abaningi-ke sebaqalile bayasho bathi-ke useqalile-ke uchecheza-ke upetrol-ke laphana-ke sekushoda ukuthi-ke alayithe-ke umentshiso uma sikhuluma-ke ngomculo kamthandeni gcwama elisha umfoko amanqele-ke laphana-ke nakwezinye indawo-ke basebaqalile-ke bayawufuna lo msebenzi kamthandeni. Sike sabona-ke ey'nkundleni zokuxhumana abantu abaningi-ke left and right-ke bewufuna ngendlela-ke laphana-ke eyisimanga. Umthandeni-ke unezinye zezinto-ke ayivezile-ke kulo nyaka-ke athi ufuna zibe khona-ke njengoba-ke ashilo ukuthi-ke umsebenzi wakhe ufuna ukuwupha isikhathi esanele ukuze-ke uma ewudedelele ebantwini-ke kube ukuthi-ke unesiqiniseko sokuthi-ke uzofike-ke uwenze-ke umsebenzi-ke ofanele-ke ey'ndlebeni-ke zabantu. Asazi-ke ukuthi iyozala nkomo thina okwethu ukuthi sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo-ke useqalile-ke udlala-ke laphana-ke iy'ngoma zakhe ezintsha umthandeni. Lobu bufakazi-ke busabalale ey'nkundleni zokuxhumana-ke busebusabalele-ke futhi-ke nazinye-ke iy'nkundla ey'hlukahlukene-ke njengoba-ke eqalile emcimbini kamzukulu-ke asazi kuzolandelana kusuka la. Sikhumbule-ke ukuthi-ke nomsebenzi uthi-ke ungaphuma noma yinini bafowethu ilezo.